Assalamualaikum. What is up guys, welcome back channel Yusuf Mangkari. Kesakitan dicocok oleh Man City lagi dan lagi berlaku. Macam mana dia berlaku 3 season lepas tercedok dengan City, macam mana dia berlaku season selepas tu lagi tercedok dengan City. Season ni ada bau-bau ketercedukan dengan Manchester City. Walaupun keep in mind, this is the Manchester City. Honestly, sebagai orang yang bukan City punya fan, tengok game ni, tengok game City like Fulham dan sebagainya. This is not Manchester City yang kita tahu. Banyak player baru diorang ni, tapi diorang berulangkan DNA diorang yang baru under Pep Guardiola ni. Game hari tu lepas game lepas, Pep cakap dalam press conference apa, trust me, I've been here, I'm the oldest manager in the league. I'll try my best to win this marathon Premier League until the end. And nampak gayanya, dia tak main-main bila dia sembang bro. Lepas dia sedar 5 gol kepada 4, bro, kita kena manage game. Inilah aku masukkan bila aku sembang pasal Arsenal tadi. Bila kau buat satu mistake ataupun kau belajar something yang mahal dalam Premier League, ada orang cakap kau dah belajar benda tu season lepas, kenapa kau buat season tu kat season ni? Kau kena faham, players yang ada kat season lepas ataupun 2 season lepas, it's not the same players yang ada season ni. So season ni punya players, dia perlukan reminder ataupun pelajaran tu sekali lagi. So bila dah jadi macam tu, apa yang berlaku kita nampak City dah mengawal game dengan betul. Kira macam okay, away game and home tak sama, betul lah, sebab Arsenal pun tercedok away game. Hari tu game 5-4 pun away. Tapi paling penting is diorang ada improvement in terms of pengawalan game. Sebab Sunderland bukan kalah-kalah enggak, yes at home, bukan away. Macam Arsenal tercedok orang away kan, Liverpool tercedok orang at home. So still Sunderland adalah team respected lah. Tapi the fact that City boleh tiba 3 biji agak mengejutkan aku. Sebab aku ingat game ni akan lebih close, mungkin 2-1 atau 1-0. Tapi City punya attack dah jumpa, dah makin klik lah. And pada awal season hari tu kita nampak realize sangat-sangat kat Haaland. Sekarang ni Haaland pass baton dekat Phil Foden. Aku tak tahu sebab Foden tahu World Cup dah dekat, aku nak jadi the main guy dekat World Cup. Sebab kalau kita tengok dekat atas paper pun orang tak ada pure quality ataupun number 10 atas padang untuk England. So dia tahu yang mana this is the chance untuk dia jadi that guy lah. Foden antara player boleh main kanan, kiri dan tengah. So benda-benda ni main peranan yang besar. But yeah, aku nampak obvious dalam game ni adalah City, dia jenis team yang bau darah tau. Arsenal terbalik. Arsenal team yang nampak macam kena kejar polis kan, dia akan suruh macam terkencing-kencing, berhenti tepi jalan, okay, bagi IC dan lesen. Faham tak? City tak. City terbalik. City nampak darah, dia jadi macam ikan hiu, dia akan terus kejar darah seberdapat. Itu yang berlaku kat sini. Dia nampak darah Arsenal terciduk, bro, dia lagi tekan minyak mat 3 biji. And kenapa aku cakap diorang adalah only team, aku say macam tu sebab the only time dalam 3 season aku cakap kau, dalam 3 season Arsenal compete dengan City, aku tak masuk last season sebab last season Arsenal compete dengan Liverpool. 3 season Arsenal compete dengan City, the only time yang bila team drop points, team yang compete drop points, diorang dapat point, bukan drop, dapat is game yang Brentford itu. Sebab bukan Brentford, 2 game lepas yang mana City dengan Liverpool drop point the same time, main first day, second day Arsenal main, Arsenal menang. Spurs punya game aku tak silap. Tapi diorang ni Arsenal bila diorang opposition tak drop points, diorang yang Arsenal team opposition drop points, diorang pun akan drop points. And City sekali lagi menunjukkan mana diorang suka bila opposition drop points, diorang pula dapat point. Tapi aku tak nafikan Premier League akan berubah dengan laju. Hari tu kita cakap Arsenal City compete, Arsenal dengan Chelsea compete Premier League title. Klik mata Arsenal dengan Villa dengan City pula compete Premier League title. And City punya performance dalam game ni kan, yang mahal adalah kenapa aku lagi risau tu Arsenal lah, to be fair. Aku rasa City makin confidence. Sebab apa? Sebab aku rasa kalau kau tengok Arsenal kan, apa problem dia dalam contoh game Villa ni, defense tu memang dah rombak habis dengan injury kan. Saliba injured, first choice, second choice Mosquera injured, Gabriel injured, terpaksa main second choice Hincapié. So disebabkan Arsenal first choice second choice right centre back injured, terpaksa bawa right back ke centre back. So apa yang aku nampak kat sini adalah City pula terbalik. Dia punya centre back yang menyelamatkan diorang sekarang. Macam mana Arsenal itu awal season, Gabriel dia score, diorang sekarang dapat Josko Gvardiol, Ruben Dias. Bro, Ruben Dias punya gol mahal lah sebenarnya. Sebab aku ingatkan aku pada season kemenangan diorang terhadap Premier League title yang Vincent Kompany score pada jauh dengan Chelsea ke Leicester, aku tak ingat. That's the impact. Kalau center back score macam tu, kebarangkalian tinggi untuk kau memenangi ataupun memiliki Premier League title. So kita akan tengok sejauh mana minyak ni ditekan oleh Man City, sejauh mana konsistensi ni dibawa. Sebab kena keep mind Arsenal still tak ada prolific goal scorer. Still tak ada prolific goal macam Haaland ataupun Foden. Kalau kita tengok records pun
Kau sampai tengok game Villa semalam, Gyökeres masuk, jam. Merino sebelum tu pun jam. Merino kau kena main team yang kau control the game. Dia boleh bagi bola-bola cantik over the top kau. Tapi kalau team yang macam semalam, physical, focus on counter, encounter diorang semua speedy players, bro, Arsenal struggle. And performance against Sunderland ni menunjukkan mana Pep belajar berkesilapan. Dia mahal sikit, plays sama, control the game well. Defender boleh contribute. Sebelum ni striker je. Lepas tu sebelum ni Haaland kau nak cakap. Lepas tu bila Haaland tak score, Foden score, Haaland dan Foden ni harapan. Sekarang ni center back scoring, kau nak buat apa? Dua-dua center back boleh score kan? So kau nak cakap apa? Kau nak cakap dia rely on Haaland lagi? Tak boleh, sebab Haaland tak score game ni, Mat. So yeah, itu adalah benda-benda yang mahal. Cherki, bro, Rabona cross, dia ingat dia main futsal apa. Dia tak tekan minyak lagi tu tau. Sebab Cherki tak betul-betul dia unleash oleh Pep. Sekarang bila kena unleash, kau tengok Premier League tak ready. Sunderland ada tim yang paling susah nak break down defensively tau. Dia main back 5. Okay, the fact that City boleh bermahaja rally dengan 3 biji gol. Okay, by the way, gol Diaz tak kira lah. Get Diaz pun gol rembat dari jauh kan. Tapi salah diorang sebab tak close down Ruben Diaz betul-betul. Diorang bagi dia space untuk dia shoot. So nak buat macam mana? Dah buat kesilapan, terpaksa menghadapi dan bertanggungjawab lah. Yeah, on to the next game. Bro, Premier League title makin exciting. Aku tak sabar nak tengok second part of Arsenal against Man City nanti. Adakah Arsenal yang kecundang? And aku harap time tu Arsenal back 4 dah come back lah. Tapi kalau back 4 macam semalam, bro, aku rasa kena kicap lah, honestly speaking lah.